evo, dozvolite da jedan makav nastavčan skup otvorim i da pozdravim ove naše mlade znanstvenike, studente, profesore, kolege. Izuzetno mi je zadovoljstvo da mogu pročitati vrlo kratki životopis profesora doktora Davora Palme, diplomiranog inženjera, koji je rođen 1952. u Koprivnici od oca doktora Hrvoje, majka Stanka, rođena Matasović, osnovnu školu završio u Osijeku. Hvala gospodinu dekanu i htio bih prvo pozdraviti gospođu rektor, brojne prijatelje i profesore i asistente i Denis Stanića koji je bio kod mene u Lozani. I kao što je red, opet ću vam nešto reći poruku mog predavanja, tako da mi niko ne kaže da nije čuo. Pogotovo mladima i mladima u srcu. Ja ću vam držati jedno predavanje, a poruka je samo jedna. Svatko od vas ovdje u publici je najmanje jednako dobro ili bolje nego ja. I to vam garantiram. Jer ako neko misli na neku posebnu magiju, nema. Ja sam u Osijeku dijete, kak i vi, ako sam mislio sam nekad sanjala da bom ovo napravili, nisam niti sanjala. Tu sam se šetao baš i ovdje lokalno i vidio kada je požara gorila i bili sam tamo na tržnici i učio njemački, ja da išao ulazim u školu, onu školu tamo isto što je razbijena na uglu Radićeve i tako dalje. Ništa u meni nema specijalno, osim jedne stvari. Poslušao sam moga tatu, koga je bacao u životu, su rekao, sine, budi stručnjak. Dolaze ti koji takvi ovi, znaš, osvajači Napoleoni, ali ako si dobar vinogradar, pustite. Ako si dobar matematičar ili neki inženjer, pustite na miru, svi kvalitetni ljudi trebaju. I vidite, kad vam pokažem moje predavanje, poruka je odmah jasna ovdje. Ovo je moj institut za tehnologiju u Švicarskoj, dakle federalni politehnikum. I, kao vidite, prvo je stvar poštenja, jer radi u Švicarsku postavio informatik. Vi dođete u Berlin, svakih 5 metara je švicarski barij. To je normalno. Ja sam danas gledao po Osijeku, grad heroj također, tako mali barija. Kad gledate prvi šok, volim doći u Osijek, šta si mislite? Prva stvar. Evo, druga stvar, a to će poruka mog predavanja, ovi svi drugi nisu niš bolji nego mi. Čujem Osijek, imam 20.000 studenta. Švicarski politehnik koji sam ja ovdje, ima, znate koliko? 6.000. Mi smo manje nego vi. Fakultet za prirodne znanosti u kojem sam ja, pa nas nema, ajde imamo studenta recimo 1200, tako da ne dam. Dakle, nema nas puno. Drugo, okoliš je lijep uz jezero, da je to dobro financirano je, ali u biti, pa nema nikakvi drugačiji internet nego vi. Prema tome nema nikakav detalj. Osim jedno, da smo svi napumpani da budemo svatko najbolji u svijetu. Ponavljam, svatko na ovakvoj instituciji, kao što je na Osječkoj, mora imati jedini cilj da pokuša biti najbolji u svijetu u jednom segmentu. Šta god to bilo. Vidjet ćete kako sam ja to ostvario nekim mojim segmentima. Sad bih molio gospodine pomogne samo da vidimo kroz te sladio kako ćemo ići. I ja bih predložio ako možemo malo spustiti rasvjet, jer ne treba toliko svjetla za predavanje. Kako mičem? Samo nakon. Onte, dobro. Tehnologiju moram provjeriti. Dakle, govorit ću vam o civilizaciji u idućem mileniju jednostavno i toga što sva strategija, kako osobna, tako pogotovo znanstveno-tehnološka, mora biti dugoročna. I bit će 3 segmenta u predavanju. Ja bih naradi izvukao taj mikrofon, ako uspijem. Ja neću moći. Ima ovaj drugi, da se čuje dobro. Mi se dobro čuje. Dobro. Idemo malo natrag još, da vidimo. Evo. Idem ja njega odavde kontrolirati, klasično, to će biti bolje. Gledajte, idemo mi natrag. Evo. U prvom dijelu ću malo govoriti o mojoj, ne fizici, nego fizici, to je znanost o prirodi, onda ćemo se samo prošetati univerzumu da vidite skalu koja nas sve zanima i zašto smo relevantni mi svi ovdje, i onda ću vam reći nešto o našim izazovima. Zašto fizici? Zato što je grčki izraz za prirodu. Nije dovoljno govoriti o fizici samo, jer fizika je redukcionistički način govorenja o znanosti o prirodi. Fizika koristi, naravno, jezik matematike, ali opisuje mnogo toga i u konkretnom mom laboratoriju pokrivamo kompletno od osnovnih stvari u, recimo, materijalima, solid state, do sve biofizike. Evo vidite konkretno što radimo na takozvani mikrotomografi, dakle na
sa X zrakama, odnosno rengenskim zrakama, gledamo radne biomaterijale. To se sve radi u mom laboratoriju sada, to radimo u raznim sinkrotronima. U isto vrijeme imamo rast kristala i možemo napraviti, imamo jednu kolekciju od preko 30.000 fenomenalnih kristala koje znamo raditi. Oni su važni jer kad radimo područje koje mene osobno zanima, to je ta supravodljivost, dakle, činjenica da u jednom trenutku imate materijal koji normalno, ako mu gledate otpornost, onda svi materijali imaju nekakvu otpornost, dakle ovo je otpor, rezistans, ovo je temperatura. I kad mu gledate otpornost na niskim temperaturama, on ima nekakvu određenu otpornost. Supravodič, kad ga hladite u jednom trenutku ode na nulu i otpornost mu je totalna nula. Ne mala, nula. Sad zamislite se ove žice koje su ovdje, da odjednom vode struju i da ne griju. Da ne gube energiju, nego ima otpornost nula. Ponavljam, nula. To je ta supravodljivost, jedan fenomen kvantni, makroskopski, kompleksan, treba jedno 12 godina studija fizika uopće da bi mogli to ući, a da ne govorim do kraja ga shvatiti. Još nismo do kraja shvatili. Tu sam napisao udžbenik, moja supruga je bila udovica, prvi 5 godina braka, jer je gospodin suprug radio. Svake noći do 2 ujutru, možete misliti kako mi je zamjerila fiziku, jel? I kako kaže moj sin, kaže, on je isto bio siroća fizike. Eto, to vam je knjiga. Međutim, knjiga je napravila dar mare. Imate po svijetu najmanje 4000 sveučilišta, od Cambridgea nadalje svi koriste. I uređaj koje se razviju isto svi koriste. Međutim, to nije bilo dobro. Sad smo već znali, ja sam bar imao kao autora, još sam relativno mlad u to vrijeme. I svi znaju da se supravodiči koriste recimo u vlakovima, ovo je konkretno maglev train u Japanu, imate ih u Kini. Dakle, su levitirajući vlakovi koji ide brzinama do 500 km/h. Koristite, ako imate tumor, koristite ih i mi koristimo u magnetima, u recimo magnetskoj imaging, dakle, slikanju. I ako dragi Bog ne zaštiti, pa imate neki tumor, onda bolje imate ovakve uređaje, svi ih imaju. To su uređaje koji koštaju silne pare. Evo, mi imamo centar veliki u Lozani, to košta po 15 milijuna do 20 milijuna dolara svaki magnet. Međutim, ja sam nakon toga, kad govorite neuspjesima, 95. su mi zatvorili laboratoriju u Švicarskoj. Nisam jedini. To se desilo u našem Dobrovolcu u Prelogu, jer ponekad se birokratske političke strukture dogovore na takav način da nekog čovjeka zatvore, jer hoće prebaciti centar moći drugdje. Nama se desilo da to moje područje stave u Ženevu, a mene ostave na cjedilu. Međutim, sam rekao mojima tamo, ja ću napraviti novi laboratorij u Americi. I onda sam od nule, 1995. izgradio kompletno novi laboratorij preko oceana. Doletio sam u Wisconsin, dok se supruga odmarila s djecom u Rovinju, i cijelo leto u početku sa kolegama tamo radio sam. Već renomirani fizičar. I rekao sam svima da ću napraviti laboratorij, vi to već, šator, to je sinkrotron u Wisconsinu, jer nismo imali sinkrotron daža u Švicarskoj. Da ću ga napraviti, rekao sam točno što ću napraviti. I sad ću reći što sam im rekao da ću napraviti, i su rekli da sam lud, i svi su rekli da je to nemoguće. Rekao sam da ću napraviti materijale koje ću poslagati točno kao jaja. Zamislite sad da slažem jaje, sloj po sloj. Sloj crvenih jaja, sloj plavih jaja. Sloj crvenih jaja, sloj plavih jaja. Samo što nisu jaja, nek su atomi. Dakle, napravit ću mic po mic, sloj po sloj atoma, i kad napravim tu novu strukturu koja je totalno umjetna, onda ću ga prebaciti u drugu komoru ovdje, u kojoj imam umjetno sunce. Sinkrotron. Zašto mi treba umjetno sunce? Da je vidio elektronska svojstva, strukturu i funkcionalnost kako se to ponaša. U krajnjoj da provjeri supravodljivost ili druge svojstva. Svi su rekli to je nemoguće jer ovo se radi na temperaturi od 1000 Kelvina ili 760 stupnja Celzijusa u kisiku, a kad ga odavde prebacite tijekom sat vremena, prvo ga morate ohladiti na 4 Kelvina, dakle minus 269 stupnja Celzijusa u totalnom vakuumu. A to su još materijali oksidi. Prema tome isišate kisikma. Svi su rekli to je nemoguće. Došli mi je svi nacionalni fondovi za znanstvene istraživanje rekli to je nemoguće, to je nemoguće, to je nemoguće. Svi su rekli to je nemoguće. Ali imao sam divnog referija iz Berna, profesora Ota, koji je bio velika faca, sad ne mi je pokaže, zato ću mi dati novce. I onda su mi Amerikanci podržali, onda 6 godina, tako da mi ne govorite o uspjesima. 6